inana, panag-inana nga ibagbagan iti Exodus chapter 20, the 10 Commandments. Isusuron ni Apo Diyos nga iti inana, panag-inana, hanlaeng nga Sabbath, but inana ti bagi, inana iti panagpanunot, inana iti trabaho, daytoy ket bilin. It is a command. Absolutely command from God. Misinterpret ti adu daytoy ti panang ipagarupda. It's up to you if you want to have some rest. But actually, this is not a request from God, but it is a command. Same as true iti prayer. Prayer actually is bilin. Those people who are claiming that they are believers of the living God, prayer is not just a display or activity, but it is a command direct from our living God. And I'd like to share to us, kahit kuman nga, i-share kinya tayo, dagitoy 5 nga bilin. Kunana iti Book of Luke chapter 21 verse 36. Watch and pray always. Bilin daytoy. Watch and pray always. Laging magmatyag at gwardyahan ang ating puso at kaisipan regularly. Be always on the watch and pray that you will be able to escape all that is about to happen, and that you may be able to stand before the Son of Man. Luke 21:36. Ang Panginoon mismo nagsabi sa atin na watch and pray. What is the purpose? Why we should always watch and pray? Nandyan din ho yung sagot, sabi niya, so that you may be able to stand or able to escape all that is about to happen. Kinakaharap ho natin ang malawakang crisis or pandemya. At kung meron man pinaka-effective na shield or mask, andyan na ang face mask, adatan iti face shield, adatan iti kung ano-anong sinasabi nilang aparato, but to protect our body, to protect us from this pandemic or trouble that is coming. Ito ho yung pinaka-epektibong instrumento. Kaya ito pinag-uutos ng Diyos nga dapat tayo nga aramiden. Always watch and pray or on guard. Pangalawa, watch and pray so that you will not fall into temptation. Pray lest you fall into temptation. Grabe da ito Nadaman iti kanang runaan nga kasapulan nga aramidon ti tao tapnuhaan nga masulisog, because we are all candidate for temptation. We are all candidate to be tempted. Nga mabalin mo't nga aglusdoy, mabalin nga masulisog. Kung kunan ditoy ni Apo iso nga inbilin na kanayon tayo kuma nga sikakararag. Daytoy nga pasamak na daytoy Matthew 26 nga daytoy. Gitsimpo daytoy nga ni Apo Isus kadwa na dagiti disciples na napanda ijay Garden of Gethsemane. Nya ket kunana may kayuta napantayo agkararag. Actually, isusuro ni Apo Isus isunda nga umununag pa iji understanding daon prayer. Kat kunana iti prayer gamin ada DJ prayer nga corporate uno group or meetings
or possible mat ti prayer kat individual or personal. Depende ijay leading ni Apo Diyos. Ijay nga, naurnungan da ko ni Apo Jesus, agbati kayo pa man dito because I need to pray by myself. Mabaling kayo latamot. Minsi kakararag kayo latamot ko ma. So, imadayo lang basit ni Apo Jesus, iti manulaang nga distansya. Praying to the Father. After some time, iti agsubli, nakaturog dagiti disciples na. Nakaturog sa agbudbudok na data ka nga tenor, adda ka nga baho, adda ka nga budok nga talaga nga as in ure ado ti helicopter kat handa nga mariing. Kat kinisulit natin ang kunahan ni Apo Jesus nga, hang kayo ba nga mabalin nga makapagkararag kinyak, iti uray may isang oras lang? When he returned to his disciples and found them sleeping, kunana, could you men not keep watch with me for 1 hour? Isang oras lang. 24 oras naman isang araw. Yung 23 hours sa inyo, pwede bang maibigay nyo naman sa akin or sa ating Diyos? Isang oras lang. He asked Peter, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Alam niyo ho, from time to time, halos, araw-araw, lahat ho tayo natitempt. Maaring matempt, maaring bumigay. At kung meron man tayong pinaka-effective na instrument for us to overcome temptation, sinasabi ng Panginoon dito, prayer. Pangatlo, kunana dito'y Luke 10 verse 2, he told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord. Again, ibilbilin na. Ibagbaga na kadagiti disciples na. Ask the Lord of the harvest, therefore to send out workers into his harvest field. Apay nga imbaga na daytoy, when gamin, kunana, adun tinalom, adun ti maapit ng basit ti agapit. Ikararag ikararag yo, kunana ta, mangi paaypay ti Diyos, ti adu nga agapit. Adu nga ag-volunteer. Ikararag tayo. Apay masapol ba nga ikararag tayo? Kat ammo na nga ron. Isuna na atin na nga mo nga mang ibaon. Ni Apo Diyos gamin kastoy. Iti pinarswana, iti amin dito'y daga. Tao laeng iti nang ibagaan na, and God said, let us make man in our own image, in the image of God, and let them have man. Let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Daytoy diinbagan ni Apo Diyos daytoy. Ibagbaga na nga, kahit nang impaima na nga iti tao, iti full authority, intednan iti tao, iti amin nga kabalinan, nga mang ipalubos, isudan tinang itedan na iti pannakabalin, nga mang ideklara, mang iaramid, no anya di pagayatan na dito'y daga. Okay, no ni Apo Diyos kas pangarigan kayat na nga adopay kuma iti maiyapon iti pagarian na kaya na nga aramiden nga ibaga na laeng ipuyot na laeng nga panakaisalakan. Mabalin namat nga aramiden dekat adun ti maisalakan. Kayang-kaya na nga aramiden tawan nga ron ti imposible kinya na. Ngamhaan na nga aramiden dijay gamin nalpasnan nga inbaga ijay na creation ijay Genesis pay laeng nga tao ti mang itidan na iti amin nga authority nga mang implementar iti pagayatan na dito'y daga. And hanan nadaman iti haan nga maaramid ti Diyos dito'y daga is He cannot
violate His word. Hanapulos nga kaya nga salungasingan DJ insawang namot lang mismo. Tao, inted kunti tao, iti panakabalin, nga aramiden, no anya ti kararagdan, nya ti deklarada, no anya iti mabalinda nga aramiden dito'y daga, iningted ko kinyada, iti full lisensya. Especially in prayer. Iso nga, no dito'y daga, kat pangarigan, dito'y COVID, tatanga mang mangyari, no agpaisuman nga dati COVID, no kayat ni Apo Diyos, kayat sigurado ni Apo Diyos nga, maikat dayti nga COVID, agsardeng dayti nga COVID, mabalin namit nga ipuyot laeng, nga kasla idi pinarswana dagiti creation na nga, kunana, isawang na lang kat mapasamak. And again, mabalin namit nga aramiden, kan kayang-kaya na nga aramiden nga, isawang lata, COVID, kumangkasa. Pumanawan, ngam na nga maaramid diya, unuhan na nga aramidin diya, gaminhan na kayat nga violaten, diya nalpasnan nga inbaga, ijay creation. Nga, tao ti aramatot, tao ti nang mang iaramid, tao ti instrumento, point of contact ko to implement my will here on earth. Iso nga, ti tao, datayo iti instrumenton ti Diyos no makikita tayo nga adadagito nga pandemic kinya tayo nga mangyari. Nuhan tayo nga agpaaramat iti Diyos through prayer. Nandyan lang yan. DJ iti best shield actually. No amun laeng iti tattao. No ammo tayo laeng DJ. Kasta nga kabanor iti kararag. Hanlaeng day nga porporma, hanlaeng nga religious activity jay, hanlaeng nga schedule jay, but that is actually the rule, one of our rule here on earth to establish His kingdom. Prayer. And so, kung ni Apo Jesus kada kini disciples, ayun na, sasayip kayo kasi ayun pa din budak yun. Hindi ba kayo pwedeng bumangon mo ta, ipaayan kayo iti kararag, timpo. Prayer actually is not just talking to God. It's not just, upholding our request to our God. Prayer actually is working with God. More than communicating with Him, it is working with God. So, Ephesians 2 verse 10. We are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared for us to do, or prepared in advance for us to do. So, antayo pa yung nga na iyan na plinano ng ti Diyos nga iti prayer pasit wano pa ng usar ni Apo Diyos kinya tayo, pasit na daytoy diyan ay panang iaramid tayo iti pagayatan na. Iso nga dito ng ibagaan na nga pray for the harvesters. Pray for more workers and harvesters. Gamin, actually, hanlang natin nga missionary, hanlang natin nga evangelista, hanlang nga pastor. Ngam, amin, dagitoy, anak ti Apo, wano believers, wano maibagbaga nga Kristiyano, nga, mabalin nga, nakaturog lang. Yung, awan nga iti, aramidon da ijay ka-evangelizean kuma dagiti karkararwa. And we need to, but in prayer, tapno dagiti Kristiyano, handa nga ikabain da ito inawat da nga sa unti Apo, nga mariing damat kuma. Because we are all actually evangelists. Handa nga dagi taktak der ti pulpito. Amin. Nga makuna, nga pudno nga Kristiyano are ebanghilista. Itikat nga sa unti ebanghilista. Di mang idikdeklara. Iti ayat ti Diyos, grasyan ti Diyos,
saon ti Dios. Tapno dagiti tao nga naiyaw awan ket umay damet iti Apo, maiyapon damet iti Apo. And iti pagiging ibanghilista ore awan ti pulpitom testimony panang ibaga tayo ti kinaimbag ti Apo. Adu dagitoy makonbiktar, adu dagitoy matignay. Mabalin mo't nga hantayo nga good preacher, hantayo nga good communicator. Nga makita dadi nabalbaliwan nga biyag mo. Nga idi kat Apo oray 4x4, 2x2 ka ite kaya. Ayan, para bagang napakatamis na kat this time makita da hanan nga ito teek, hindi na siya problema ng barangay nila. Biglang-bigla na bago yung kanyang buhay. Makita da diyan nga panang value ti tao. They will come to know, they will also come and want to encounter the Lord. So dati tinangkon na nga, pray for harvesters, for more workers. Tapno gamin adun ti iti maapit nagkaiwara naluman dagitoy nga karkararwa, naluman ti pagay, maapit dalaengen ngem no awan ti ag-volunteer kas ano ngay nga addat ngag-apit kas ano ngay nga maapit dagitoy ken kas ano met nga adda iti ag-apit no awan iti mang ikarkararag nga dagitoy nga ag-apit ket irugidan ngag-akdang nga apan ijay katalunan tapno ag-apit da iti kararwa. Dijay-dijanay minsahe actually ni Apo Jesus. Iti nang ibagaan na iti 10. Luke 10:2 nga. He told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Mahanla nga mission field da ito nga mission field nga kasatir aramidan ti adu nga big names nga evangelist or ministry or churches. Our family mismo is our mission field. No sika nila tayo di muna nga nakamam mo iti Apo, hantayo ko mga ilumeng diyan ay di ayat ti Diyos, di panakaisalakan nga inawat tayo. Kunan ti igurot, kanan takon igul, adi tako adi bubukodan ti gawis. Let's pray for harvesters. And it is bilin kinya tayo iti kararag. Maikaupat ko na pray for those in authority. Dito tinang ibagaan ti 1 Timothy chapter 2 nga kunana, I urge then first of all that requests, prayer, intercession, and thanksgiving be made for everyone. Just sa unga urge, King James, I beseech thee. Other translation, I am pleading to you. Talaga nga nakaparintumeng nga mang ibagbaga. Nga tapno maawatan ko tita tao, how important prayer is, especially kuna na basaan to nga ituloy dijay kuna na prayer, thanksgiving be made known to everyone for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Kaya tayo iti naurnos, kaya tayo tinaragsak nga kapag kabibiyag, kaya tayo iti nga gulo iti ili tayo. Kararag tayo ti presidente, ikararag tayo ti gobyerno, ikararag tayo ti mayor, ore kurakot iso na ikararag tayo. Haan nga tapno agkurakot nga karkaro nga mikararag tayo ti mabalbaliwan. Pray for those who are in authority. Ti Apo, again, kayang-kaya na dahil nga ipuyot iti angin tapno di tao ket agbabawi nga mang isardeng iti corruption. Kayang-kayan ti Diyos tawan ti imposible kinya na ngamahan na nga aramiden di again going back to the book of Genesis. Tao tinang itidan na ti authority. Tao tinang itidan na ti panakabalin. And God said, let us make man in our own image, in the image of God, and let them have dominion
over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Iti dahitoy nga daga tao iti nang itudan na, especially iti anak na nga mang ipatungpal. Iti pagayatan na dito'y daga mang establish the kingdom na. That's why man tayo nga aggarahan tayo nga agrespond ijay nga awag. Actually, bilin ti Apo. Pray for your president. Pray for your government. Pray for those who are in authority. Tapno, maadaan tayo ti peace. Maadaan tayo ti quiet lives and godliness. Ngamnos putak tayo lang nga putak niya bata pa nga malmalpas deta corruption nga malmalpas deta drugs deta nga katantay complaint tayo nga complaint katantay met nga ikarkararag iti gobyerno na makakita tayo ti pulis kat imbis nga ikararag tayo kat buhaya ti kita tayo kinyada kas ano nga awan ti turong ti ili. And so we need to pray for those who are in authority. And lastly, matindi, number 5 ko na Luke 6 verse 28. Bless those who curse you and pray for those who mistreat you. In other words, pray for your enemies. Let's pray for our enemies. Manukin niya tayo tinang ilang beses tayo nadihado. Since high school, since nagpamilya tayo, sino yung mga dumidihado sa atin? Every time magbubukas tayo ng Facebook, ti umunapay nga parangkat diyay. Nang bully-bully kinya tayo, kagurgura tayo tuloy. Apo nag-cute pay dagi diyay kamkabil, hantayo nga ma-likes. Pray for your enemy. Kunan ti Luke 6:28, and it is again bilin. Narigat man diyay, medyo struggle tayo, no adda dagitoy hantayo nga komportable, kinyada ang hirap pagpray karkaron no, dinangaragda ka na minsan, nadihado ka na minsan, binadbadkan da si ka na minsan, imbabainda ka na minsan, you know, hanlang nga challenge da ito, but it is all the more kuma ag-respond tayo nga ag-volunteer to pray for them. Even behind curtains. Uranda nga mo. Let's pray for them. No dagitoy daket mabasbasa tayo, agkarkararag tayo man ngam. Ada nga dilikliklikan tayo nga portion ti prayer or idaldalan da tayo ni Apo Diyos. Let's ask for more grace from God. Tapno aramat na tayo pa. Hanlang no adda diyan nagawat tayo nga level iti prayer tayo. Ngumat nga kahit ni Apo Diyos nga ingat nga to ilawlawa. Diyan ay panakaaramat tayo in prayer. Ket no tayo diyan han tayo nga maka take off in our prayer. We need to ask even in our prayer today to that God will give us more grace. Tapno ma-enjoy tayo mo di prayer life tayo. Hallelujah. Shall we pray? Father, I thank you for your word. We thank you for your word today. Apo, ang tuloy ka kadingag, timok iti puso mi, orepay iti nananayan nga understanding mi kuma iti kararag.